Yeah, yeah. Dugs TV. Yaw, yaw. Sige kabalen, sa pingilan mula din, dakala utang keka din, anong kanya man patin, ing problema kimbale, alatang panyalinga bias, istungi yame mayan ulam tamo sardinas, sabi ko naman abe, mo pa utangan din, kay batang menutang dia, no pakit keka din, anya no mi ulit pa. Ay nina naman tamo, manutang na naman libo, miras na naman Pasko, o kaya pilang Domingo. Anyapin kanita ala kung tiwala ken, anyapin madadala na cooking style na pilang beses da na kang pingbigyan, oning alam pa magbayo alang bayaran, naman king eda ka paparam-ram pag menutang ka kasi nakasakit singilan gewa mong sa likutan, utang singilan da kapin ikapay mimo kaya ngari kalakala mo kay kayong pamanutang jam 20 mo ojo eda katuktangan jang 10 pesos eda katuknangan jang non mundalan ay pang yosi yan balu mo na baluda na alam forever pero nang menutang na kami ka forever na deng makanyang tao kailangan lang sa sapukan bantang migigising laki ang katutuan ng kalupa mong kawatan kaya let me know nung mo ko sa likutan let me know nung mo ko bayaran, let me know nung ala kang kamarinayan, kaya sabihan ko abe, maninto na kang obra, yay.